wiyaba nahumuza amahaga uri mudumzi w'enkambi y'Amahe ya second division Brigadier General Paul Muhanguzi yasima bahumuzwa abukora ihangano umutima gumwe kubasima icyo kubanza cyabyona imyaka ibasavingire mu Uganda kimbere ni ndeba service records abamwe bakazo Mahe kinana netano na NRM bigimu etakagire mu butegeki abandi kinana na mukaga na mushanju mbene bona babari y'abantu bakuru abakozire Amahe imyaka 3. Brigadier General Muhanguzi yahabura bahumuzwa kurinde kitinisa cy'Amahe aheru ayo barukuza kutura okwe kwataki Amahe twine kiturkweta forced discipline no kora institutional kuragira ngo okore ekibagira ngo order ya jeshi moja mbwena herwo order z'Amahe za kuba stariyo hatuwenu warkwe commanding mbwena self command self control ni message yitu ya kabiri ati rwukubehanangiriza ukozi zagiye sente z'government bahire babase kuguma bintu mugasho makagabo hamwe n'umbyanga barukuza tukweta financial discipline entanda ye yakasente cheki yahabwa okakoze saje akatsigara ryo munya Uganda reasonable kubasa kwerebereraje no kurebererekaye muringo nugo gumwe uri umudumzi w'Amahe agarukumanywa nkagaro reserve force mu burengero izuba retired Kano Joram Basheja yayihanangiriza Bahumura ukugumara bakwatanisa n'Amahe mukama wabo bataha muze muri reserve abarizavu abantu bakoresa aiza twenda kugira ngo kitwabo ikingora kumanyisa hano tuba twine okakwate naki na mainstream y'Amahe kanga turi muri reserve abasirikare abahumuzwa abutwagambaho nabo basimarhanga abo kubarinda ukutera izuba bayongera basimana government abo kubatwarizaje ukwitya wirobo Bahumura. I'm very happy today going home to stay with our family because we were outside for many years. abasirikare bahumuzwa bari harengo rwa warrant officer class 1 ukwitya harengo rwa private aba nabamwe abasirikare abahumuzwa bo mu ihanga ryona mu kambi z'Amahe zitari zimwe na zimwe. Sky TV agenshonga ndmatnebi